Salibonani babukeli labalaleli, sisamukelana kusifundo salamhlanje, isifundo sesihlanu. Ngithanda ukuthi ngilamukele lonke okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngizacela engilabo baziveze ukubana bangobani balibingelele. Salibonani lonke bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana kusona lesi sifundo. Mina ngikhuluma ngoMrs Siboneni Mhlanga. Siyabingelelana balaleli lababukeli. Sisamukelana njalo kulesi sifundo esilaso namhlanje olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani babukeli labalaleli, siyalamukela esifundweni okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Sizathatha leli thuba sibe lomthandazo. Baba wethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba osipha lona elokwana sifunde kunye ngawe. Sicela umoya oyingcwele asithungamele nxa singena kusona lesi sifundo ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga babukeli, singena kusifundo sesihlanu esikhuluma ngePhasika. Sikhuluma ngePhasika. Singaka ngene esifundweni sethu sizathanda ukubana sibale indinyana yokwaziwa ngekhanda. Zacela umfowethu uGatsheni asibalele uExodus 12 iverse 26 kusiya ku27. Verse 26. Nxa abantwabenu belibuza besithi umkhosi lo ngowani, libatshele lithi uliPhasika lomhlatshelo kaJehova owadlula eceza izindlu zabako-Israyeli eGibhite, waphephisa imizi yethu mhla egongoda amaGibhite. Khonapho abantu bakhothama bakhonza. uNkulunkulu okhulumayo ukuthi aluba abantwabeni belibuza. Singakangeni kiwo ukuthi sikhangele indinyana leyi. Gatsheni akusilandisela ukuthi kathi kuvike eliphelileyo kuyini esikhulume ngakho, kuyini obekuqhakathekile uNkulunkulu abefisa ukuthi sibekwazi. Siyabonga elder wami. Ivike eliphelileyo isifundo sasigxile kuzifo eziyi9 ezalethwa phezu kwamaGibhite. Kodwa isifundo esasikuveza kakhulu ukuthi uNkulunkulu wayengajonganga amaGibhite ngezifo leziyana, kodwa wayejonge izithixo zamaGibhite. So sinanzelela ukuthi izifo zonke lezane zabuya zijonge izithixo zakhona. Konke konokuyana ukugoqela amaxoxo lokunye esafunda ngakho izifo leziyana kwakuyizithixo zamaGibhite. So sithola ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukuthi aveze ukuthi yena mkhulu kulezithixo zamaGibhite. Kodwa konke lokuyana kusenzakala esikubona iveke eliphelileyo ukuthi uFaro waqhubeka esiba stubborn, esomisa inhliziyo yakhe. Kavumelanga abantwana bako-Israyeli ukuthi bahambe bayekhonza uNkulunkulu enkangala, okuyikho sokubangela ukuthi kubuye njalo esinye isifo esizakhuluma ngaso kulona leli viki. Siyabonga. Now sizananzelela ukuthi ke kuleli viki sizabe sigxile kakhulu sikhangele isifo sokugcina, isifo esandulela ukukhululwa kwabantwana kwaba-Israyeli sebesiya lapho uNkulunkulu athi bayemkhonza bekhona. Nasi indinyana yokwaziwa ngekhanda, sixeganisa lesihloko sethu esePhasika. Sitholani khona? Kuyini okutholayo ngalumyalezo kaNkulunkulu ekhuluma lo Israyeli? Siyabonga elder. Engikutholayo mina lapha yikuqhakatheka kwale iPhasika. Yikho uNkulunkulu esithi khona ke nxa beza kuthi beyenza abantwana bazabuza. So kufanele ukuthi khona ke batsho ukuthi khona kwakusenzakalani. So into le kwakumele ukuthi baqhubeke beyenza njengendlela yokubakhumbuza amandla uNkulunkulu ayewavezile kibo ukuze bakhulule. So iPhasika lokhu uNkulunkulu ayeza kwenza yikho okwakuza kwenza ukuthi khona bakhulule at last. So i-deliverance yabo le yayingasonto encane. So kwakuzadinga ukuthi ihlale beyikhumbula. Yikho ke kuzamele ukuthi batshele even labantu ababo.
Ngezindlela lokhu uNkulunkulu abenzele khona Yes. kwamele ukuthi bakufihle Yes. kumele ukuthi abantu bonke babekwazi ukuthi uNkulunkulu ungenzele lokho ubese ngisiba lo mbuzo ukuthi kambe thina uNkulunkulu asenzele khona abantu bayakwazi yini kumbe siyakufihla kube ngokwethu kube nguNkulunkulu wethu esingafisa ukuthi aziwe kodwa siyabonga ukuthi nanzi ukuthi uNkulunkulu abafisa ukuthi eyalezi uIsrael ekhuluma lathi futhi ukuthi lokho asenzele khona okuhle babekele labalaleli makwaziwe umhlaba wonke ngaleyo ndlela uThixo uzaphakanyiswa uThixo uza kudunyiswa ngabe kukhona kunye sikutholile engxenye sigcizelela khonapha sinanzelela ukuthi izinto lezi lapho ezizakhulunywa khona kusezimulini so indinyana yokwaziwa ngekhanda ihliveza ukuthi izinkonzo zazizaqhubeka zisiba khona emizini yabantwana bako-Israyeli kulapho okwakufanele kubuzwe imbuzo ngabantwana abazali bese bephendula ukuthi hayi libona kusenzakala kanje kulokuthile okwenzakalayo esifunda ngakho kathesi kuliphasika. Siyabonga. Now sizananzelela ukuthi ke singena kusifo sokugcina. Now usunanzelela ukuthi lesi sifo nginanzelela ukuthi uFaro lasebenza labo athungamela labo impilo zabantu beGibhithe zisesandleni sabo ukuthi bayasinda kumbe bayafa. Siza kunanzelela singena esifundweni sicela usibambele khonapho lezi mhlawumbe singayikhuluma ngekhanda uAmos 3 iverse 7 ubusu usibambela kakhulu Exodus 11 sakhangela uverse 1 kusiya ku10 uthini uAmos 3 iverse 7 le ngithi ngayichala ngamakhanda le anti ama master guide ithinta ukuthi uNkulunkulu kenzi lutho engaqala angawavezela izinceku zakhe abaprofeti so kuthi ukuthi kukho konke uNkulunkulu azakwenza akwehlise emhlabeni uzaqala asambulile asivezele ukuthi kuzaqhubeka kanjani ende kufanele ukuthi thina sikulalele bese sibona iposition uNkulunkulu acinga ukuthi siyithatha nezindlela akula ozajunywa ukuthi hayi mina aluba bengisazi bengiza kuthi uNkulunkulu uqala hambisa umyalezo ukuthi ngizakwenza lokho njalo uyabe engasomi uyabe engethuseli kodwa uyabe esivezela ukuze ukuthi lathi sithatha inyathelo elithile elizakwenza siphephe kumbe lizasenza simnjani sibe hlangothini oluqondileyo nxa kusitsho khona lokho sibalele uExodus 11 verse 1 ku 10 ngalesi isikhathi uJehova wathi kuMose sekusele ukuthi ngehlise uhlupho olulodwa kuFaro laphezu kweGibhithe ngemva kwalokho uzaliyekela lisuke lapho njalo liphume eselixotsha lonke tshela abantu ukuthi amadoda labafazi ngokufanayo bacele kubomakhelwane babo izinto zesiliva legolide uJehova wenza amaGibhithe aba lomusa ebantwini lo Mose uqobo wahlonitshwa kakhulu izikhulu zikaFaro langabantu ngakho uMose wasesithi nanku okuchiwo nguJehova phakathi kobusuku ngizahamba kulo lonke elaseGibhithe wonke owesilisa olizibulo eGibhithe uzakufa kusukela ezibulweni likaFaro ohlezi esihlalweni sobukhosi kuthathe kanye lezibulo lesigqili sentombazana esisebenza ukuchola kanye lamazibulo ezinkomo uqobo kuza kuba lesililo esikhulu eGibhithe lonke isililo esingakaze sibe khona njalo esingayikufa sabakhona lanini kodwa kwabako-Israyeli akuyi kuba lanja ezakhonkotha umuntu loba inyamazana lapho-ke lizakwazi ukuthi uJehova uyawabandlulula amaGibhithe kuma-Israyeli zonke izikhulu zakho lezi zizakuza kimi zimbele ubuso phansi phambi kwami zisithi khambani wena labo bonke abakulandelayo ngemva kwalokho ngizasuka uMose wasesuka kuFaro elokhu ezonde evutha umlilo uJehova wayesethilo kuMose wathi uFaro uzaqinisa intamo ukuze zande izimangaliso zami eGibhithe uMose lo-Aaron bazenza zonke izimangaliso
lezi emehlweni kaFaro, kodwa uJehova wayenza yaba lukhuni inhliziyo kaFaro, kaze abavumela abako-Israyeli ukuthi baphume elizweni lakhe. Nanku uNkulunkulu afisa ukuthi akwenze. Now nxa sizathi sixoxe ngale ndaba ngifisa ukuthi sibe le mbuzo leyi embili engqondweni zethu ukuthi sixwayiso bani uNkulunkulu asiletha eGibhithe engakalethi ukwahlulela kwakhe. Okwesibili, kungani uMose wathi wasuka ezondile? Ngoba ungakhangela aluba wayesiya kuFaro kunhlupho lezi ezingu-9 akasitshelwa ukuthi wathukuthela, kodwa bese sithola lapho ukuthi kuthiwa wasuka ethukuthele kakhulu. Now nxa exoxeni kwethu asibe lembuzo leyi ukubana silethe lempendulo sizwane uthini uNkulunkulu lapho kwakusenzakalani. Mina maybe ngisiya embuzweni ngikhangela kakhulu uvesi 9 lapho ukhulume ngokuthi khona ngemva kokubana ke uNkulunkulu esenzile konke lokho kuthiwa uFaro uzala inhliziyo yakhe siba njani, isiba lukhuni. Vele singakafiki kuhlupho lwechumi lolo ngimangaliswa ukuthi inhlupho lezi zonke zingu-9 zazichaya iGibhithe yonke. But uFaro waqhubeka esiba njani, esiba stubborn, kungakhathalekile i-evidence, ubufakazi bokuthi hayi abantu laba kuloNkulunkulu behind, and nxa bekhuluma ngoNkulunkulu othi ufisa ukuthi abantu bakhe baphume bakhuluma iqiniso, njalo uNkulunkulu lo uzimisele ukuthi abantu abakufuna baphume. La nxa ubufakazi bonke lobu uFaro wabubona, inhliziyo yakhe yala lokho isiba lukhuni. Okunye khona lapha nginanzelela ukuthi lapha kuvezwa umusa kaNkulunkulu, ngoba kuthiwa khona obunyama lobu baqhubeka for 3 days. uNkulunkulu delaya ijudgment le yayizabuya le yokufa kwamazibulo. So kwakufanele ukuthi kube lethuba lokuthi amaGibhithe wonke kuqalisa ngoFaro umthongameli kubuye engqondweni zabo ukuthi hayi izithixo zethu lezi kazilancedo lezi, nangu uNkulunkulu omela khonzwe oseveziwe ngezifo lezi ezidlulile lezi. Kodwa kunjalo kwakhanya ukuthi hayi uFaro labantu bakhe bawomisa intamo, kabavumelanga abantwana bakwa-Israyeli ukuthi bakhulume. Siyabonga ukungezelela kulokho ukuthi ngabafundisi. Mina ngifunda lokho ukuthi anti singakhumbula ku-Exodus chapter 4 ukuthi vele i-first encounter uMoses uNkulunkulu wayehle wamtshela ukuthi indaba le izafika le, uplug number 10 uzakwehla. So uNkulunkulu uhle ngifuna ukuthi ihlanganise lo Amos 3 and ukuthi uNkulunkulu vele wayemtshelile ukuthi kuzakwenzakalani. So kwakumele ukuthi uFaro alungiselele inhliziyo yakhe. Umfundisi uthi into ukuthi i-human heart, inhliziyo yomuntu, mina ngidinga ngiswela ukuthi kuyini uFaro ayeyikho khona okwenza ukuthi angamboni uNkulunkulu kaIsrayeli. Siyakhumbula ukuthi sake saxoxa isifundo sokuthi wabuza umbuzo, ungubani uNkulunkulu ukuthi ngimlale lokuthi ngikhulule uIsrayeli? Wasephendula futhi wathi angimazi. Savumelana esifundweni ukuthi kwakuyi-complete defiance yokuthi uNkulunkulu lowo angim-acknowledge, ngoba layo uFaro wayele position of a god, ekhothanyeni. So sibona ukoma kwenhliziyo kaFaro ediliza ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu onguye. So engufundayo kakhulu lapha yi-decision ayithathayo, futhi ukhulume ngokuthi wale womisa inhliziyo, ukuthi njengenkosi ye-Egypt kwakukhangelela ukuthi le kwakuyi-decider yokuthi i-decision ezathathwa yinkosi ithini ku-Egypt kumbe ithini ku-Israyeli. So sikhangele lapha uFaro kumele enze isinqumo isinqumo esihlakaniphileyo.
ya wasubuza umbuzo ukuthi kungani uMoses waphuma ezondile. uMoses wayekwazi ukuthi uNkulunkulu angakhuphi ilizwe emlonyeni liyagcwaliseka. uMoses wayekwazi ukuthi lokho kubuyayo lokho uFaro kasoza kuthobela and uFaro inhliziyo kasoza incibilikise. So wayezondiswa ukuthi indoda le is about to isiyakwenza isinqumo esiyabulalisa abantu abangazi lutho ngenxa yokuthi yena uyalukwehla. Ngoba kwakusenza uFaro umsinhliziyo ipride. Wayesala ukuvuma ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu ungaphezulu kwakhe. So uMoses kuyamkhathaza ukuthi kuyaze kufe isizwe sonke lesi sifelane ngoba ngendoda eyodwa eyala ukuthobela intando kaMlilo. Bese ngibuza ukuthi empilweni zethu zinqumo bani esesike sazenza engxenye njengobaba wemuli kumbe njengomthungameli kuma levels athini kumbe ebandleni kumbe esigabeni kumele wenze isinqumo esizaba isidecide ukuthi kuyaphunyelelwa kumbe kuyafiwa, kuyaphilwa kumbe kuyiwa ekulahlweni. So uFaro ngizibuzile ngathi mina kulesi isikhathi kuyamele ukuthi ngithathe decision ngokuhlakanipha la ngokuqedisisa. And uFaro simbone fail khonapho. Nanku umbuzo babukeli labalaleli. Uza kithi sonke ukuthi sinqumo bani wena osenzileyo esithethe impilo zabanye abantu kumbe kusemulini ungubaba sinqumo bani osenzileyo esicine sichiya imuli isebaleni mhlawumbe silahlekelwe yikho konke ebekade ilakho. Simnanzile ukuthi uFaro sorry lanxa uNkulunkulu esezivezile simthola lapha ngoba ngiyakuzwisisa ukuthi mhlawumbe wayeka ahlale le cabinet yakhe mhlawumbe bake bamxwayisa waswela umxwayisayo ukuthi hayi lokho ngoba isinqumo ababeza senza yena la sebenzisana labo asenzayo senza ukuthi kufa abanye abantu mhlawumbe abangelacala right kunokunye sikuthola khonapho. Nxa sikhangele indaba yezinqumo ifikelwa indaba kaAkhan engqondweni yami ukuthi kukhona ukuthula ukuthathayo wakufihle etendeni lakhe uIsrael wanqotshwa. So sesingakhangelela izinto ezinkulu mfundisi Khumalo ukuthi kulezi nqumo esingazenza kuyizinto ezinkulu ezibonakalayo kodwa isono siyenza ukuthi ibandla likaNkulunkulu liphelelwe ngamandla lidonse nzima. Isono sami ngingedwa lesono sakho mbukeli lomlaleli singayenza ukuthi ibandla likaNkulunkulu lehluleke. So kuchiya i-challenge enkulu kimi lawe emlaleli lombukeli ukuthi kasingabi ngabantu abathanda ukuhlala esonweni ngoba siyenza ukuthi ibandla likaNkulunkulu liphelelwe ngamandla uNkulunkulu asusa umoya wakhe ingcwele kungachumayeleke kungaphenduka abantu. So isinqumo esikhulu esiphambene lentando kaNkulunkulu ikukhetha ukuphila phakathi kwesono. Okunye uyazi mina kungithathekisileyo ukuthi uNkulunkulu ungananzela akukho by accident ukuthi indaba ye death of firstborn ilandelane le ndaba ye darkness. uNkulunkulu wayekuhlelile. Ngithe ngifunda ku Patriarchs and Prophets ithi kwakumele bahlale phansi ba reflect. Kwakumele ukuthi phela nxa ungani ubusy ngweni ungani uyavuka emsebenzini kukhona ongathatha attention yakho kuyiselelana. But nxa uhlezi one ndawo kumnyama kuthiwa kulo wasukumayo. Amalanga wonke kulomnyama kakho wasukumayo and uNkulunkulu wayefuna ukuthi engqondweni zabo bangabi lolunye ulutho bazalucabanga ngaphandle kokucabangisisa ngezinto ngendlela uNkulunkulu ayeziveza ngayo eEgypt ukwenzela ukuthi nxa uMoses sesiyanika last warning bamuzwe kuhle ukuthi uthini. Bamuzwe kuhle ukuthi uthini. So ngifunda ukuthi uNkulunkulu uzakwenza loba yini yonke into everything possible ukusisindisa lokuthi simuzwe. So right ngilombuzo la now uFaro kumele enze isinqumo oluhlangothi uNkulunkulu akukhulumileyo kakuwele phansi. Now ngilombuzo lapho ukuthi sikubalansa njani right
ngizama ukusola ngicela ukuthi ngikubale ngesikhiwo. Right. Why is it better to err on the side of mercy instead of justice? Kungani singalahleka sisiya ngapha kulomusa khona kulokuthi silahleke sisiya ngapha okulokugcwaliswa komthetho lapho kumele ukuthi umthetho uthatha indawo yawo. Ngoba ngikhangele lapha uFaro akwenza kumele ukuthi kufake ibalance ukuthi is either uyenza okuza thatha impilo zabantu towards justice kumbe wenza elahleka isiya lapho kulomusa khona. Sikulinganisa njani khona lapho? Okay. Nginanzelela ke maybe bazagcwalisa abafowethu lapho ukuthi uNkulunkulu nxa simkhangele ngendlela ayenza ngayo ngoba khona lokho aqeda ukukhuluma ngakho ukufaka idarkness liyana ukuthi 3 days bake ba reflect kwakuyindlela yomusa wakhe. Right. Yeah, kwakufanele uNkulunkulu ukuthi ijustice ngoba kwakulochuku lapha eGibhithe abantu abakhe babe discriminatwa kwakule injustice yonke yayisenzakala so uNkulunkulu kwakumele ukuthi athathe indawo yakhe but engakakwenzi khona lokho uNkulunkulu wabanika isikhathi somusa sokuthi bake bacabangisise ngalokho ababe kuyenza la ngalokho uNkulunkulu ayefuna ukuthi izinto zikhambe ngakhona angithi so wabanika isikhathi sona kwakungumusa wakhe lwana uNkulunkulu such that la nxa waye eseza ku execute ijustice umusa wakhe waye uvezile. So kufanele kube le balance khona mfana kusithi ukuthi even lathe kuphileni kwethu nanga umuntu sewonile lapha ijustice iyabe sithi kumele ukuthi athole khonoko okunjani abe kwenzile mhlawumbe umthetho okuchoyo but ngakolunye uhlangothi kulomusa kaNkulunkulu so kufanele ukuthi sikhangele ukuthi khona ukuze umuntu lo simuwine singaqhubeka sibambelele kakhulu ku justice kumbe siwele emuseni in order to save this person. So yikho konkana enguzwisisayo nxa kuthiwa rather in the side of mercy. Khona lokho mfundisi kusitsho kodwa ukuthi akufanele kulama extremes angu2 ukuthi kwesinye isikhathi singaba lo musa odlulileyo okuvuma okucompromise compromise lokuvumela ukuthi sono siphile and kube lenye extreme yokuba hard yokulahla eyokuchuku ekubandeza ecold engazweliyo so umlobi like umfundise kuletha kumele kube le moderation kumele uNkulunkulu wethu unjalo ngoba uNkulunkulu lapha indaba ekade yilwela the injustices the mistreatment ukungaphatheki kuhle lokubandezelwa kwabanye abantu so uNkulunkulu unjalo ukuthi uyabalance yikubona ithrone kaNkulunkulu ile rainbow justice and mercy ukuthi uNkulunkulu is both and usathane iargument manje ayiletha against God ukuthi uNkulunkulu cannot be both but isiphambano le throne kaMlimu kuyasivezela ukuthi uNkulunkulu whilst he cannot clear the guilty and but umusa wakhe uyafinyelela ukusave law oza so ibalance esiyitholayo yiyo ekumele abantwana baNkulunkulu babe yiyo yona mina yake ngesabi mfundisi lapho sesinganiso kulomunye ophambuka endleleni indlela esibambana ngayo even in the church ukuthi kwesinye isikhathi siyabe sesingani sesifithizela ukuthi hayi justice ayithatha indawo yayo but sibe sesisehluleka ukuthi kubuye kube le balance kugcotshwe lo musa ukuthi at the end of the day uNkulunkulu ungabona execute justice ufuna ukusindisa abantu it is in mercy ukwenza kulomusa phakathi but thina kwesesikhathi ihuman heart yaba hard kakhulu yikho lapha uDavid wazi wathi hayi esandleni somuntu ngeke ngisinde kungangcono ngwele sikaThixo because uNkulunkulu uyachaya abhanditshe kulomnye umlobi weBhayibheli okuletha ngaleyo ndlela so yibalance uNkulunkulu akhayelela ukuthi sibe yiyo yona ekuhandle nama issues mangilizwa kahle umusa ulokuqondisa thile ola kanti ijustice ngale ithi hayi
umthetho uthi Yeah. isigwebo yilesi kathola isigwebo sakhe ukanti umusa lanxa usithi kumele ukuthi athola isigwebo kodwa uthi kaphephe kalungise lokhu lalokhu yana so uFaro wayelalelo thuba ukuthi alungisise ukuthi hayi lanxa ngingabe ngithatha njengoNkulunkulu kodwa lapha sefothi ngithobela intando ngoba lukhanya ngani mkhulu kulamilo kodwa kwamehluleka khona okuyana ukuthi athi strike ibalance ngaleyo ndlela sithola uIsrael sorry abantu beGibhithe bebhubha right sibambele laphana Gatsheni uExodus chapter 12 right nxa singagijima sizabala mhlawumbe amavesi ambalwa kubimba isikhathi nxa sisivumela ungagijima uyibambe kususela evesini lika 1 bese sibamba sibona ukuthi kade kuyini esikutholayo khona phana kusigaba sona lesi uJehova wathi kuMose lo-Aaron beseGibhithe, inyanga le kayibe inyanga yakuqala kini, inyanga yakuqala eminyakeni yenu. Tshelani bonke abomndeni kaIsrayeli ukuthi ngelanga le-10 lale inyanga indoda ngayinye kayithathele abomuzi wayo izinyane libe linye indlu ngendlu. Aluba abendlu bebalutshwana kakhulu ukuthi bangeke baliqede lelo zinyane, kababelane labomakhelwane abaseduze kwabo kusiya ngokuthi abantu lapho bangaki. Kumele ubone ukuthi umuntu emunye engadla inyama engakanani. Umele ukhethe amazinyane amaduna alomnyaka owodwa angelasici, njalo ungakhetha ezimvini loba ezimbuzini. Agcine amazinyane lawo kuze kube lusuku lwe-14 lwenyanga. Lapho-ke sonke isizwe sika-Israyeli kumele siwaqume nxa kuhwalala. Lapho-ke kabathathe igazi baligcobe emaceleni laphezulu kwemigubazi yalezo zindlu abazadlela khona amazinyane. Ngabona lobo busuku kabadle inyama yosiwe emlilweni lesinkwa esingelamvubelo lemibhida ebabayo. Lingayidli inyama iluhlaza loba iphekiwe emanzini, kodwa yoseni emlilweni konke lenhloko yakhona lamangqina kanye lezangaphakathi. Lingatshiyi lutho lwayo kuze kube sekuseni. Kuthi nxa kukhona okuseleyo kwayo ekuseni kumele likutshise. Liboyidla inkalo zenu zibotshiwe, amanyathela eqokiwe, lezintonga zenu zisezandleni. Lidle ngokuphangisa, liphasika likaJehova. Ngabona lobo busuku ngizadabula phakathi kweGibhithe, ngiwagongode wonke amazibulo awabantu lawezinyamazana, njalo ngizawahlulela bonke onkulunkulu baseGibhithe. Mina nginguJehova. Igazi liza kuba isibonakaliso sezindlu lapho elikhona lina. Kuzakuthi ngingabona igazi ngedlule kini. Akula sijeziso esibhidlizayo esizalithinta lina nxa ngigadlaza iGibhithe. Sinanzelela lapha ngalesi sikhathi uyabukhangelela ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe aluba uyaphu Israel i-road map ukuthi yabona Israel sokumele ukuthi siphume, siza kuphuma ngalindlela, kulabadala benu lizabaphatha ngalindlela ukuze bangahlukumezeki, lizathatha lokhu lithathe lokhu. Kodwa uNkulunkulu simbona organize celebration. Akuzwisiseki, kumele ukuthi abantu balungele ukuphuma baqoqa impahla, kodwa uNkulunkulu ubatshe iprogram ayifakayo mfundo zikhumalo nge-celebration. Khathi kwenzakalani? Uye celebrate uyokwenza i-graduation party awuka-graduate. Ngicela ukuthinta lokho mina engikuzwisisayo. uNkulunkulu indlela yakhe and asingeke siyiqedisise. uIsrayeli lo mina ngicabanga ukuthi wayebona ama-highlights obukhulu bukaNkulunkulu, ngitsho kuma-plugs wonke inhlupho lezi bezidlula, ngoba bezisithi nxa zisina eGibhithe kibo basale be-safe be-right. So uNkulunkulu nxa esenika uMoses instruction ukuthi batshele Moses ukuthi abalungise iwundlu benze konke lokhu lalokho siza kuthinta.
and uthinta indaba yokuthi i-celebration ngoba vele liyana kwakuyi-celebration yokuthi sesiphumile uNkulunkulu sekwenzile bengakaphumi as uthe ukhuluma ngoya ngasengicabanga ukuthi kukangaki thina as ivesi ithe nxa likhuleka ngokukholwa ohlani libonge ngoba selilayo selikubambile isithi ukukholwa kuyikuqiniseka izinto ngezinto ezinganjani ezingabonwa ukuthi vele sesilapho so uIsrael wayeseyibambile ideliverance esandleni ingakafiki so uNkulunkulu nxa esithi kwenzeni lokhu kanike instruction to mama babhula abantwana itransport kuzaba nje kodwa uthi lina celebrateani chayani trumpet uzatsho lokuthi amawundlu lawa kumbe amazinyani lawa kawadliwe ungayibalisa phansi usiyafika kuvesi ngu20 uyakubalisa ukuthi inyama yakhona kayingaphekwa kayosiwe ihlanganiswe lezihlahla ezinjani ezibabayo idliwe bemile sebebopha izinkalo belungele ukwenza njani so ngezindlela esikubambe lapha bukela abalaleli kwakumele ukuthi babatshengise ukukholwa kwabo ukuthi sebephumile bengakaphumi right uthola nikatsheni hayi okuningi sokuthintiwe laphana indaba eqhakathekile ngiyokukholwa ukuthi into ababeyenza le yayiveza ukukholwa ikokuphuma kwabo kungakayenzakali so bese ngithathekiswa izinto lapha ezikhulunywayo okufanele ukuthi bazenze kuqanjwa ke lapho ukuthi badinga amazinyane alomnyaka owodwa kungaba ngawembuzi kumbe kube ngawezimvu bese kukhulunywa ngokuthi lawa amazinyane kufanele ukuthi ngalolo suku okumele abulawa ngalo kabulawe igazi bese ligcotshwa ngapi emgubazini bese kukhulunywa lokuthi kudliwe njani laphana kuze kuthintwe lokuthi akungaqanyulwa thambo lala amazinyane njalo kungasali lutho nxa kungenzakala kube lokunye okusalayo kufanele ukuthi kuchiswe ekuseni ngezinye zezinto engizinanzelelayo laphana ezikhulunywayo uNkulunkulu alayayo ukuthi kufanele ukuthi zenziwe uphinda atsho futhi ukuthi kunsuku ezisikhombisa ukuthi badle isinkwa esinjani singelamvubelo siza kuthinta mbijana ukuthi kati kungani imvubela yona kuyini kutshoni ukuthi isinkwa esinjani esingenavubelo so ngezinye indlela uNkulunkulu uqala abanike imiyalezo ukuthi kumele ukuthi benze lokho ngendlela ngezinye indlela kusitshengisela iorder ukuthi uNkulunkulu ekusikhululeni kwakhe akasiphonga usikhulula mahlani kule ndlela ehlelekileyo umfundisi Khumalo aza sikhulula ngayo ebalulekileyo ngoba enguNkulunkulu kanjani enguNkulunkulu we-order now ungakhangela ke la usiyaphambili lapha nxa sesikhangela kithi siza kukhangela sesiphambili laphana ukuthi kathi konke khona lokho ayekukhuluma uNkulunkulu now amathambo ukuthi aqanyule kumele kugcotshwe igazi anti babe bekhululwa ku physical kumbe bondage abona ukuthi baphume beKenani thina ke singena njani empikitsheni ngoba uNkulunkulu thina kasisakhululwa ku bondage lapha emhlabeni spiritual singu spiritual uIsrael wakomoya ngitsho kumele ukuthi sisuke lapha sesiye njani sesiye ezulwini aseke siboneni uNkulunkulu uthini kithi esebenzisa lokhu akwenze kuIsrael mina okungithathekisayo indlela uNkulunkulu aletha ngayo deliverance le usebenzisa imethod yakhe mhlawumbe nxa ngakubuya ngaleyo ndlela eyokuthi bona babekhangelela ukuthi uNkulunkulu mele abakhulule ngendlela yokuthi kumbe destroy amaGibhithe o ngenye indlela edramatic engahle engakubuya ngaleyo ndlela but uNkulunkulu uqala ngokuthi khona kabenze lokho esesikhulume ngakho bathatha amawundlu angela sici badle bathini abaqala banike inkonzo okay uyabona indaba ngikhona uNkulunkulu ukuze abakhulule udiverta imkhumbulo yabo and energies zabo ekutheni bamkhonze ngendlela yakhe ukuze abakhulule
uyabona indaba yangikhona so yikho kunithathekise khona phana ngoba ukubekile sitshela ukuthi uNkulunkulu phela ngalesi sigaba ngabe simbona esehlela abantu ebatshela ukuthi lizaphuma ngale indlela lihambe so but yena kakhulu ngakho lokho yena kade subanika inkonzo kumele bayenze ukuthi lingenza lokhu lenze lokhu lenze lokhu lenze lokhu ngeyami indlela ayikhona ngeyabo bona indlela ngeyakho uNkulunkulu indlela so khona lokho kuhle kusivezele iPassover liyana nxa kuthiwa iPhasika liyana ubuzile igazi lakho konke ngoba uThixo wahle waveza ukuthi alright nxa sengiza kulikhulula the only thing ezakwenza ukuthi ndikhulule kuyabe yami egazini elokuthi lenzile lokho enitheli kwenza so kwakuzathatha i-human effort yokuthi umuntu lemuli yakhe ayidinge lelo zinyane ngoba nzama ukuyimagina lami ngengqondo ukuthi alright nxa uNkulunkulu ethe uthatha izinyane leliyana wena ungasalithathi babezakhululeka njani babe ngeke bakhululeke ngoba wayethena ngingadlula lapha ngizachaya amazibulo lapho kungela gazi khona ngizachaya so kusitsho ukuthi perchance ngabe wayengaba khona uIsrael oyedwa owayengenza ukuthi angathathi izinyane angagcobe emgubazeni definitely wayezabulawa ngoba so into le yayingayamanga ekutheni bangu-Israyeli ukukhululwa kwabo hayi yayame ekutheni bagcobile igazi ngoba siyafunda nxa sikhangela nxa silokhe sibala including labanye amaGibhithe abamuzwayo uNkulunkulu ngendlela bebona izenzo zonke leziya abazihlanganisa lo-Israyeli kabachaywanga not ukuthi langabe ngamaGibhithe hayi but based on ini igazi okwakuthe baligcobe sibambele lapho sibalela uverse 17 kusa ku23 chapter 12 gcinani umkhosi wesinkwa esingelamvubelo ngoba kwakumhla lokho engakhupha ngalo amaviyo enu eGibhithe gcinani leli ilanga njengesimiso sanini lanini kuzizukulwane ezizayo ngenyanga yokuqala libokudla isinkwa esingelamvubelo kusukela kusihlwa ngelanga le-14 kuze kube kusihlwa ngelanga lama-21 verse 23 okwezinsuku eziyisikhombisa makungaficwa mvubelo ezindlini zenu akuthi lo odla loba yini elemvubelo asuswe aphele phakathi komndeni kaIsrayeli lokuba engowezizweni loba owesendo lingadli lutho olufakwe imvubelo loba kungaphi elihlala khona libokudla isinkwa esingelamvubelo kwathi uMose wasebiza zonke izingwevu zako-Israyeli wathi kuzo hambani khona manje liyokhetha amazinyane ezindlu zenu lihlabe izinyane lePhasika lithathe ilixha lentelezi yehisophi lixube kanye legazi emganwini bese lithatha elinye igazi liligcobe phezulu inxa zonke zomgubazi akungabi khona lamunye wenu ozaphuma emnyango wendlu yakhe kuze kuse lapho uJehova edabula phakathi kwelizwe egongoda amaGibhithe uzalibona igazi phezulu eceleni komnyango aceze awedlule lowo mnyango angamvumeli umbhubhisi okungena endlini agadle singananzelela lapha kuyathintwa kakhulu ngegazi igazi usokuthinta mbijana umfundisi uKhumalo laphana ukuthi kuqhakathekile ukuthi babegcoba igazi now aphinde futhi akhulume ngesinkwa esingelamvubelo ake xoxa khonapho nanti igazi lento sokuhlanganisa njani kuthoni ubabukeli labalaleli engutholayo lapha mfundisi ukuthi izinto zonke lezi zikhomba ekufeni kukaJesu esiphambanweni ngoba uIsrayeli wayegqilaziwe eGibhithe uIsrayeli wanamhlanje ugqilazwe isono kumele akhululwe ngokuchitheka kwegazi likabani likaJesu yikho nxa sibona i-description lapha ebuyayo ithi amawundlu kangabi lesici uJesu kazangabe lesici amathambo amawundlu kangaqanyulwa akulathambo eselaqanyulwa esiphambanweni ngoba wayesefile so sinanzelela ukuthi
izinto zonke ke lezi zazikhomba ekufeni kukaJesu esiphambanweni. Osengaphendula omnye umbuzo mhlawumbe ebantwini abalokhu becelebrate iPhasika namhlanje yikuthi umkhosi lo waphelela esiphambanweni, wawuyi signpost yokuthi kuza kwenzakalani ukuze uIsrayeli oyithi namhlanje sikhululwe. So sinanzelela ukuthi ukusindiswa kwethu namhlanje emhlabeni kweyame egazini likaJesu. Igazi likaJesu lelo kufanele ukuthi ligcotshwe emgubazini. Okuthi ukuthi kufanele simamukele ngokupheleleyo uKristu, kudaleke kithi isimilo sakhe, sifake uphawu lwakhe ukuze siphephe nxa ingilosi ebhubhisayo sibhoda ibulala ngokunye lapha engikutholayo elder wami. Siyananzelela ukuthi uJesu wathi esifa esiphambanweni umpristi sibevele bekhethele undlu umpristi esetempelini ngo3 ngemva kwemini ukuba na hlabe undlu uJesu wasithi kuphelile iveli lenze njani liyadabuka lithi ukuthi linkonzo imala ngoba amagazi ezimvu uma eBeruti kawasisusi isono somuntu kodwa igazi likabani likaJesu sitholani. Ngifunda into eyinye la uGatsheni uthe khuluma ngendaba yewundlu ngasengicabanga ukuthi iPhasika le ikhuluma izinto ezimbili kithi. Okay. Okokuqala uchapter 12 verse 14 uthe lokho liza kwenza kuzaba isikhumbuzo kini in all your generations. So kuthi ukuthi iPassover i-commemorative ngicela ukufaka ngesilungu ngitsho njalo. Isitsho ukuthi kusitsho ukuthi uIsrayeli empilweni yakhe yonke kwakumele ukuthi kube yisikhumbuzo sokuthi kubugqili benyama ababe phakathi kwabe Egypt bakhululwa njani. Bakhululwa ngegazi elabonakala kuphela emgubazini. And number 2, iPassover 1 i-commemorative, 2 i-typical. Kusitsho ukuthi lokho ede kuchiyo nguGatsheni ukuthi ingumfuziselo, i-allusion, i-symbol, yes, ingumfanekiso walokho uJesu akwenzela umhlaba ngegazi lakhe. Umhlaba welesonweni. So yikho uNkulunkulu mina kungesabisi le okungenza ngimangale ngama specifications ama details uNkulunkulu awani kuIsrael ekuthini lingakaphumi nansi indlela liyaphuma ngayo uhlathi undlu lingabi lesici usekuthintile uGatsheni but abe sesithi limele lihlatshwe at evening. Yeah, right. Uyayibona indaba? Abe sesithi lina lifanele ukuthi lidlisinkwa singela mvubelo ngoba imvubelo iyini uGatsheni kwakuthini but abe sesithi enguthandile lapha ukhulume ngehyssop libe selithatha even ibunch yehyssop lidiphe ngaligazi lithina and so ama details wonke 14th day of the first month aveza i-symbolism esiyinikwa yiPassover. Right. Thina njengomhlaba sikhululiwe koneni ngegazi lenkosi yethu Jesu. So yonke detail uJesu ungayifunda sesiku New Testament. UJesu wafa ukhulume ngewundlela lilungisiwe eThempelini. Yes. Kwakuyi evening sacrifice ababe ilungiselela eka-trillion. So uJesu imbali ithi uJesu yiso isikhathi afa ngaso 3 p.m. manje so uzananzelela ukuthi i-detail yonke eyePhasika vele yodwa yakutshela ukuthi kulolutho oludeeper than ukukhululwa ku-physical bondage. So bekusiphoyintela kusikhombela ukuthi umhlaba uyasindiswa ngoJesu. So ngakho okufanele enzulutho ngiyithandile ukuthi kumele thina sithathe iphozi simamukele uJesu. Kuthiwe izolo bekuyikuthi igazi likudoorpost. But inhliziyo zethu yizo umnyango, yizo ezifanele zamukele uKristu. And kasimamukeli as a group. Itsho ukuthi mina kufanele ngimamukele as a person abe ngowami uJesu as an individual usindisa mina ngimamukele. So yindlela kuphele ukuphephe kufeni okulethwe isono. Ukugcizelela lapho my elder. Kuthinta indaba yokuthi amawundlu lawa inyama yankhona kumele idliwe
iphele nxa ingasaphelanga ayitshiswe. Isifundo esibuya lapha ukuthi akupheleli ekwamukeleni uJesu usindiso lwethu ukuthi sithi sokwanele, kodwa ke kumele siqhubeke sisidla elizwini likaNkulunkulu eliyisinkwa sokuphila. Nxa kulento abantu ababhizi kuyo khathesi kubala iBhayibheli, khathesi iBhayibheli sesilibale saliphinda sikuGenesis khathesi, but kulomunye umuntu ongakwaziyo ukuthi sikusahluko ba kakabali. But isiKristu sethu kasisoze siqine, kasipheleli nxa singabalanga ilizwi likaNkulunkulu. Lapha yikho esizathola khona amandla okumelana lokunqoba izilingo kuphela nxa sibala. Yes, ngiyayithanda. Kwakungaphonga udliwa inyama injalo. Yayidliwa ile mbhide babayo. Yes. Kusitsho ukuthi ilizwi likaMlimu nxa silifunda kasilifundi with a careless attitude. Kumbe sichaze kasikholisa. Indaba yokusindiswa kwethu kumele with contrition of heart, ihliziyo ezidabukayo, zidatshulwa yisono. Yiyo uNkulunkulu. Anti umthandazo uNkulunkulu uthe lo thandaza ngenhliziyo edabukileyo uyamamukela, uyayamukela. So even ukufundwa kwelizwi kasilifundeni sizwisisa ukuthi uJesu wenzeni ukuze thina sikhululwe ngezindlela ukuthi khona phela izababa khona ilizwi. Ngoba nxa selithinte entweni engiyithandayo kumele ngiyichiye kuzababela. Amalanga ukuthi ngidle ngilichiye, ngikhethe ukuthi ngifuna lokhu, ngifuna lokhuyana. Kumele ukuthi silidle ilizwi njani lonke lenele, ngoba singachiyo okunye kuza senza ukuthi sinjani sibhubhe lamaGibhithe. So ngezindlela uNkulunkulu ukhuluma kithi babukeli, ukhulume kuIsrael izolo, usekhuluma la kithi lamhlanje ukuthi ilizwi leli kalidliwa, lisolokela ukuthi lizatshelwa ngumfundisi ukuthi hayi engikudlileyo kumi kanje. Zidlele ilizwi uzizwisisele. Lapho ungazwanga khona udinga ukuthi uzwisise ukwenzela ukuthi ulisuthi ilizwi lizakwenza ukuthi uJehova senze izinqumo ezinjani eziqotho eziqondileyo ngaye. Kakupheleli lapho Gatsheni, sibambele uverse 24 kusa ku 28 kopana Exodus chapter 12. Lalelani imilayo le njengezifiso za nini la nini kini lasezizukulwaneni zenu. Nxa lingangena elizweni uJehova azalinika lona njengokuthembisa kwakhe, liugcine umkhosi lo. Nxa abantwabenu belibuza besithi umkhosi lo ngowani, libatshele lithi uliphasika lomhlatshelo kaJehova owadlula eceza izindlu zabako-Israyeli eGibhithe, waphephisa imizi yethu mhla egongoda amaGibhithe, khonapho abantu bakhothama bakhonza. Now uNkulunkulu uThibo lizagcina lumkhosi. Akagcini anti sizwe lesana sangabe sawugcina sedlula. uNkulunkulu uthi lokhu ngifuna ukubona kube yirelay. Wena usuke lesigodo lapho ungagijima uzuye echaya intambo, uzuye kufa uwedwa. Sisiqhubele njani omunye sitholane. Kwine sikuthola abantwana bayabe beboneni ukuze babuze. Ngoba ngibone ngani umntwana uzabuzana into engayibona. Kuyini okumele ukuthi sikwenze uzakwenza ukuthi abantwana babuze? Fundisa Khumalo. Lapha kuveza ukuqhakatheka okunye nguthola ukuqhakatheka kwalinkonzo le. Njengoba nasesike sakuthinta ukuthi yona yayivela ikhomba indaba eqhakathekileyo kaJesu onguyo sihlengayo ngegazi elingelasiko. So kusitsho ukuthi ke into le kwakufanele ukuthi bayiqhubekisele phambili ebantwaneni bakhe. Kusitsho ukuthi khona inkonzo leyi nxa sesingaku apply kithi khathesi kufanele kube lenkonzo ekhaya ngoba abantwana baqala ukubona ekhaya. So kukhona lokho ngokunye engikutholayo laphana lokuthi futhi abantwana bayaphangisa ukubona, bayaphangisa ukudobha oyabukwenza, oyabukukhuluma, indlela uyabuziphathe ngayo, indlela uyabugqoke ngayo, bayaphangisa ukuthi babanjani baphike khonokho. So yikho uNkulunkulu esithi abantwana bazabuza. Kusitsho ukuthi khona kwakufanele banjani baphile ngendlela yelizwi lela abalizwileyo. Nxa kwakungenzakala ukuthi mhlawumbe bagcine bedistorta sebesenza okunye, babengeke bakubuze ngoba bengakubonanga.
Nxa ngikuzwa kuhle uthi inkonzo kaziqalisele ethempelini. Hayi. Ziqalisa ngekhaya babukela Ngekhaya. abalaleli. Kazibe khona inkonzo imibuzo abantwana babelayo ngaphi ngekhaya iphendule ngaphi ngekhaya. Ngaso kusiya enkonzweni ngale sokusiba ibudlelwano sokuyikwabelana inkambo zalokhu uJehova njani akwenza izimuli. Ngezindlela ngingakayi enkonzweni kangimtholi uJehova ngekhaya. Ngingakamtholi ngekhaya kufanele ukuthi ngimthole mina kakuchiyelwa nasilo lifa ukuthi hayi njengoba ubaba wayele inkomo ezinyanga ukuthi ngizathatha inkomo zakhe. So kumele ukuthi mina ngokwami kwakuthinta kangizukholelwe mina. uJesu walithandela izwe kangaka kubana lo la lowo ngezinye indlela kakusiko into yokuthi kuthiwa njengoba imuli yami yakholwa mina lami senginjani sengiza kusindiswa. Kuyini okunye sikuthola khona phana nxa siqhubeka? Mina ngithola i-challenge lapha Sitshela eyokuthi ukuthi njengabazali silomlando omangalisayo. Ngoba abantwana umfundisi uthintile laphana vele bafunda by example and by precept. Singakahlali phansi sifunda ivesi labo bekufanele impilo yokulunga lempilo yokuthobela intando kaMlimi bayibone kithi. But ama-evils asemhlabeni khathesi ngendlela ububi obuqonga ngayo ebantwaneni bethu abancane abatsha abasakhulayo. So ngubani olephutha? Ngubani ongadlalanga ingxenye yakhe? Ngoba abantwana bethu uThebe kumele ukuthi nxa besibona lezi zinto sibachasisele ukuthi silabantwana abangamfuni uNkulunkulu thina simfuna. Ngitsho nje thina sisebandleni. Bahlamukela uNkulunkulu besebandleni. Impilo yabo iyakhanya ukuthi ngeyomhlaba even besebandleni. So ngubani ole challenge, ngubani owehlulekileyo? So ngicabanga ukuthi la uNkulunkulu mhlawumbe kasizange siyiphase kuhle ibhathani. Okunye siphonga ukuthi abantwana kasambene echechi abamzwisisa uNkulunkulu esimlandelayo lembali esilayo ukuthi kuyilokho abantu abami silandela uNkulunkulu. So mbone ngani siyabe siyiphambanise khona lapho. Kumele ukuthi nxa beyibona labo bayamukele ngoba abanye abantu bethu sibabona bekhonza uNkulunkulu wami ngingavele ngife bamthika uNkulunkulu. So abami-internalizeanga abamamukelanga abayizwanga inkambo. So sile challenges ama-parents uNkulunkulu kaziwe avezwe ngempilo zethu abantu bethu bamamukele. Uvumelani ngihlanganise laleyi. Sibambele uvesi 29 lo 30. Ukhona busahlo 12. Phakathi kobusuku uJehova wagongoda wonke amazibulo eGibhite kusukela ezibulweni likaFaro owayesesihlalweni sobukhosi kusiya ezibulweni lesibotshwa esasisentolongweni kanye lamazibulo ezifuyo. uFaro lezikhulu zakhe zonke lawo wonke amaGibhite bavuka ebusuku basiqhinqa isililo esikhulu eGibhite ngoba kungekho ndlula yinye lapho okwakungafiwanga khona. Ngithanda ukuthi nxa singena lapha siphendule lo mbuzo. Kungani uNkulunkulu wabulala abantu abangelacala? Ufe yini? Ukuthi uNkulunkulu angenele agongode abantu abangalamacala. Njalo kungani walanda amazibulo? Sikhona lapho elder wami. Sinanzelela okwakuqala. Kumbe ngiqalise ngombuzo wokuqala. Sinanzelela ukuthi amaGibhite icala babelalo. Ngasizatho bani? Sinanzelela izifo lezi zonke zaziveza ukuthi akulomunye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu osezulwini. Ezinye izithixo zabo zonke lezi zize. Bonke bakubona kaSofaro kuphela wakubonana. Bonke bakubona kodwa bazikhethela ukunamathela kubo uNkulunkulu babo. So akachayanga abantu abangelacala uNkulunkulu. Wacha abantu abalecala ngoba iqiniso babelibonile. Okunye ngizachila abanye bekuqedisa. So lapho uthi ukuthi Gatsheni uNkulunkulu uza kwala ukwahlulela kwakhe kulungile. Ngoba embalini yonke uNkulunkulu uyanika abantu bonke amathuba ukuthi aziveze babe mazi. Anike wonke umuntu ithuba lokukhetha athathe iposition. Yikho phela usiza ukuthi ingilosi ephapha emkhathini kuSambulo 14 verse 6-7 ichumayela ivangeli ebantwini bonke zizweni zonke endimini zonke. U24 kaMatthew verse 14 nami sithi leli ivangeli lifanele ukuthi unyayelwe ezizweni zonke
kube sokufika ukuphela. So uNkulunkulu uzanika ithuba emuntwini wonke ukuthi amazi, angabamazi abesethatha-ke isinqumo. So ama-Egyptians ayemazi lo nkulunkulu. Kwakumele ukuthi bathathe isinqumo sokuma lo nkulunkulu. So ukubhubha babebhubha ngoba benathi inkezo yolaka lokukhetha kwabo. Ngoba khangelanini ukuthi abanengi abanye ababekopile indlela uNkulunkulu ayethe bayenze abangama-Egyptians bafaka igazi labo emgubazini baphepha. So kutsho ukuthi indaba yeme ku-choice ukuthi wena uNkulunkulu akazambula ukhethane. Nxa ngikuzwa kuhle lanxa siphile emhlabeni akula muntu ozalahla umfundisi Khumalo ozathi mina aluba bengizwile bengizani ngoba uNkulunkulu usezivezile njengalokho kanjani waziveza kibo ngendlela enjani ebalulekileyo ngoba anti akhumbula ukuthi uFaro ethe ungubani uNkulunkulu kangimazi. uNkulunkulu wathatha isikhathi sakhe lamhlanje kuyachunyela ivangeli khathi selingena lento lama radio liyaphapha emkhathini abanye abantu bangakuthatha bakuchaye indiva kodwa ivangeli kugcwalisekile ukuthi kuthiwa libe yibufakazi. So indlela yokukhetha sonke besinjani saphiwa amathuba. So ukulahla kwethu ungakhangela ku-Exodus 4:22 uNkulunkulu wayemtshela uFaro ukuthi mfaro nxa ungazange ukwenze lokho ngizakwenza njani lokho. uNkulunkulu wamnika njalo futhi isikhathi esaneleyo ukuthi uFaro abe mazi uNkulunkulu enze ukukhetha. Njengalokhu lamhlanje lathi babukeli labalaleli uNkulunkulu usipha amathuba sikhuluma senze nje sisemsakazweni uNkulunkulu ngelinye ithuba kunika lona ukuthi ube mazi umlandele kuze kusasa ungafi njengesiwula. Kodwa iningi lethu mhlawumbe sizananzelela ukuthi sizathi lokho ngokwebandla elithile hayi mina ibandla lami kalilani lakho lokho ekugcineni sigcine sinjani silahlwa. Mfundisi Khumalo amazwi akho okugcina. Kubalaleli lababukeli isifundo sephasika nginanzelela ukuthi kwakunganelanga ukuthi iwundlu lihlatshwe kuphela lanxa kwakuqondile kodwa kwakumele igazi lewundlu liyeconjwa emgubazini yikho kwenza ukuthi baphepha. So kuyafanana lakathesi akwanelanga ukuthi sithi uJesu sifele kuphelele khonapho. Kufanele ukuthi impilo yakhe uJesu ukulunga kwakhe uJesu kube ngokwethu kuba ngokwethu ngayiphi indlela ngokumamukela njengenkosi lomsindisi wethu. Msimhlanga elokugcina bazalwane kasivumeni ukuthi uNkulunkulu ongumdali wezulu lomhlaba nguye uNkulunkulu wabonkulunkulu. Kasamukeleni indlela yakhe, samukeleni uJesu, samukeleni usindiso oluza ngoJesu sibe sesiphephe kufeni okulethwe yisono. sikhule Asicimezeni isithandazeni. Baba wethu oyingcwele kalidunyiswe ibizo lakho ngoJesu. Siyabonga ukuthi ngaye siphiwe impilo engapheliyo sisinde ekufeni. Nansi isifundo esiveza ukudepha komusa wakho nesiphambano. Sicela ukuthi sengathi thina lathi sonke sizalizwa leli lizwi silamukele siyamukele intando yakho. Ekugcineni sibe khona ngenxa yokukhetha okuhle esizakwenza sibe khona ebukhosini. Sisize sithina lawo wonke abazakuzwa lona leli lizwi. Ngayo uJesu siyabonga. Amen. Amen.